Wilujeng Sumping Gamers. Ya mantap, jadi dina waktu video ye urang bade main Mobile Legend sama makeup videona bantosan abi ngebangun channel ye ku cara welcome to Mobile Legend. Ternyata babaturan urang AFK hiji kambing bocah main ML AFK asu lah asli nama seur bocah main ML lah pusing juat terus rengge awas menghubungkan deui kurang berat pelajaran lah tuman. Aya nih ngobongkeun deui pasti ngalabub dah gerah urang paok bubna diancang-ancang 1 2 3 kali ini masih ada berjalan-jalan ke sana ke sini pukul ya siap 1 2 3 ya wah benang GG sangat wajib diberi pelajaran dan gitu malah cuman budayan kayak tuna ngerugikan batur ya oke. Tapi tong dicontoh nyadak aduh iya goreng kelakuan teh ya lain terutanan tetepan dah unggul ya mah yang ngahibur sama jenuh kaluman kurang jailan emena nama kurang pok bukna betotan sabar henteu. Nah pasti ngajang gue dianap gerada kurang betot ayo semangat buk aja wah mantap perguso balik deh bukna saya kalori tapi itu ngebacotnya lu sabar ya mah bukan duka acan juga nama tidak pegang namanya. Aduh si tayo kahanap deh tuh si kahanap gerah nubruk si itu tuh si alukar si cow kalau ngakil si cow nage nah na ke farming si langkapan yap kabarat ini asu si alukarna AFK adalah jadi AFK si alukarna kambing nah jadi si Rasaina ngebacot ini mah pantek rangko ini pasti dah ngebacot mah mual ke kudu sama pasti betot dia terus pasti panas dah kealaman ku urang katakan urang yang gitu di kebatur ada tilance saurang sok serang juat wah akil mantap gusok sampah kill awas tayo awas wow liwat GG sangat pancelota ngebacot langsung
Oh, ada ular di situ, pantas tahu cenah. Ah, kecebong. Sila-silai kuat jadi ngelabuk cenah di batat dia meken meren. Awas ada. GG flickerna euy, refleksna GG. Kurang bantuan sih selena ini dihanap karunya salo. Bantuan ini jadi. Woi di sana woi. Dia tah script ala bu. Buru ye kalau kayak itu. Tadi bagus bagus. Ayo ji dua buat. Wah mantap. Kita bikin dia panas. Ngebaca deh selesainya Franco Pepe cina pantek. Masih gue liatin si Chow. Ye, track genep menit saja kan surrender. Nolak. Aduh. Was. Kembarana aduh. Repot perangko kuis cenah. Aduh, bahaya yang dia. Auto dipit ya, tawar batur macan kaya ya acan. Cicing deh tuh guys, tukang buah. Kita tunggu buru atuh. Akal deh batur. Tahu. Aduh, itu sih selesai bahaya itu, payah itu. Wah, bener rasanya bener. Ait. Astagfirullahaladzim, kuat salah ngait. Baleg. Ayo. Wah, inukannya dikeker. Bangke selain mundur. Wah, selamat selain nanti guys. GG kabur nama. Buru langsung mundur, buru eta awas. Astagfirullahaladzim. Kabur kalakah cicingnya masih lance. Mending atas selesai. Mantap. Kasih lance. Tengil euy si lancelotna. Selain lagi musingin dia. Selena. Maaf. Si Nabi musingin nyicil. Mundur apa sih tayo dudut. Mengkol nubruk. Ih atas si apa mundur aduh. Os bola aduh untung dekat tinggang. Ya lukar geset AFK itu dipit dia mah di baso untung kontak perangko anak anjing. Wah GG mantul kata-katanya.
mundur bubar, awas selesai. Wah, tepat timingnya GG. Tubruk auto. Untung clicker. Duh, atas si Harit sing naik saya tuh aku manggil robot tuh, Power Ranger gayain nama juga Power Ranger. Wah, kekalahan di depan mata loh. Johnson, aduh pangke os 8 mantap perguso ya mantap di sampah wah tik masih bisa kena kau berjuang sekuat tenaga. Tak silance nafsu tak kait ingang si MM na nyampah deui wow cenah. Kawan tuh nafsu membunuhmu kan nafsu main ML mah udah sabar cenah. Nah, ayo bisa kill. Aduh si Johnson untung anjir langsung ditabrakan ke baso. Untung serangan break. Aduh si itu nyetun. Selamatkan ya euy. Pelan. Mantap GG lah. Sok teng nak aja lompat kok. Wah mantap Haritna deh semen si Haritna cuma setun. Selesainya tuh umum jeung batur ayo solo GG. Mundur Nur bahaya. Terus push ayo berjuang demi ngek-ngok alah di pit 4 PS5 satu GG lah. Lumayan itu era teuing kenteng tinggal hasilnya. Wah silas lain kenteng solo kawan tuh. Wah nun ahlikna turun nuhun Sunda kontak semua cina anjir tuh sopan budatnya ditambing dugikan ka diheula video ti abdi. Mohon maaf lamun muka singgung anu teu enak ku perkataan abdi da eta mah tos sifat umum jalmi. Tong bosan-bosan terus pantau channel si bocah Sunda ku cara like, share, komen dan subscribe. Terus bagikeun ka baturan maneh nu aya na Facebook, WA jeung Instagram. Wassalam.